Igisa. Now we will start the prayers, and I want to accumulate a little bit more of Medicine Buddha's mantra, which I have uploaded already. So I hope everyone has them ready. The one that I uploaded yesterday, which has the title Prostrations, actually it is what we call Postod, in Ladakhi. It is homage, supplication to Avalokiteshvara. And it was composed by Giloma Palmo, one of the great enlightened female Buddhas. She was this ancient, in olden times, she was an Indian princess, and she practiced Avalokiteshvara, and she achieved enlightenment within one lifetime. And I think she composed this beautiful homage to Avalokiteshvara. And because everything ends with po means like, the one who is like that, something like that, po in Ladakhi. How can I translate this in English? It always ends with po. So in Ladakhi we call it postod. Postod means like supplication of po, because everything, the po supplication we call it, yeah. Then postod patangi approaches pinju, then it katopo prostrations patangi approaches pinju, then it katopo prostrations desidupa inang tako postod purangino mata tuzgin silkan mani wani zani silemira, then chimigunta samashisan hale. Chimigunta postod mashiskan suchamnikya, then junuguni postod omjektim gombola chansalo, zegan bo junuguni maputsurti yudo, ina junuguna tontak shesamedo, then zuk silzo shesamedo, pudik kashi shesano, kashi shesamano, then ijek samala pantona, samsingiranguni izupuchi dichen, lozumyanna hale. Itu chungyanna, memorize chungyanna, then dokshes panchanoke, doing it on some joiny postod to make a mangata lozum, which is enough. Yeah, you didn't go mangata, stemruni, gutsunya. First, as always, we will start with the refuge and have the refuge ready. Manamji kurbo silchasan da dasakota. Manamji kurbo ngena sami itu chusati yudo hale. Ya tene taje konchosumla oshkapsuchson tatpacho azat tene chik osimshin tam jilat tene ninja gomazat tene lapatal manjarazat. Manam gadanyam besem shantam lama sangya chiskis kulash kapson cheo. Manam gadanyam besem shantam lama lorcho zos bes kulash kapson cheo. Manam gadanyam besem shantam lamai to jedul bes kulash kapsun cheo. Manam gadanyam besem shantam lama sangya zimbo chelash kapsun cheo. Manam gadanyam besem shantam lama sangya chizgis kulash kapsun cheo. Manam gadanyam besem shantam lama locho zos bes kulash kapsun cheo. Manam gadanyam besem shantam lama to jedul bes
gulash kapsun cheo manam kadanyam besem shantam je lama sangya rimbo chelash kapsun cheo manam kadanyam besem shantam je Lama sangya chizkis kolash kapsun cheo manam kadanyam besem shantam je Lama longsho zos bes kolash kapsun cheo manam kadanyam besem shantam je Lama to je drobes kolash kapsun cheo manam kadanyam besem shantam je Lama sangyas rimbo chelash kapsun cheo. Yeah, Joe, now please get ready. The prayer that I uploaded yesterday, the one that has the title Prostrations. Tenin dang postud punya sama tarik jozat dang tenin just pinte oganang tuk joje jarguduk Instagram e kachukan bo. Çok da bir nang kuga ngap kesum çusum e kaçabitle. Ngap kesum çusum. Şodun çusumena. Nimpa dangena komiruk. Şodun nimpa otene nimpa otak number sampai kat patam tati page number 3 duga shimanokle. Ika ziko sana pa karchak po ziko sana contents. Karchak po zik shesan page number shesan na minakle page number kanga zirin dukpa. Karchak po ika disu kya ika zanshu disu duk. Champe molam disu duk. Te un sta kemen dik teno pale. Merilia azu page number 3 maduga mese kampote. Mese page de page number 3 koran lu shakale. Yajo. Tenta postot po samentari chosate power chenrezega tene solva tabazat power chenrezega chik chidishin ta solva chi tapa chosat tene power chenrezega mazadele on jikten kombola chanzal jikten lama jetba somges dot babo Layer soil do danzans best dot babo do be ganjos dot be dropper zet babo jigde zomgin gomboin cholai chan salo deje bames go desko zan zimbabo deje nawan dayas worgen zimbabo chayen chojin yeda desgon selvabo Chayon zigin but me number again babo Tishin rabe tengwa marzi gyo babo Sharan gyas bal dawai dawaran zes babo Changi but mine jodo zangshin yans babo Kawai dongdar namgar ding elden babo Jime ojamo te zombon zimbabo Zizbe ozish gyare marbegin babo Badmen zodar jane angar varejes babo Stongi shingin dodan da jejam babo Rinje mangbe bongba nizni gen babo Lome jodar jande jongjing jambabo Reda bazbe numayen bagababo Ngeja dubi gikjing genay jangwabo Tema medbe badmen jolanes babo Shtevi anguzni badmen daptaran jambabo Sergies geran jolan urbi Desbabo, Stazure desberazan shantan zimbabo, Dope genjon zojen barol jembabo, Chonye zona mangbonye varazans babo, Tadol deven jonas gane selvabo,
Sumdaran zajin karcho che baston babo Luz jen chodel do pon chole gyalwabo Segi kangdo daye chavye ongwabo Sansbe nasba jiye vembaran zet babo Ngangben dinda lang jen tes dara sheks babo Yonzo nyevara sa jen stenba Nirvabo, Omen Sodan Chuyen Sole Jovabo, Kange Tado Toran Lani, Kusbayi Chara Zizki Wangbo Yila, Sem Zejin Studben Chonde Tajin Savaras Dojena, Tenish Kisban Pome Yingyarong, Shkewa Ndeyang Mao, Shkewa Tam Jido, Jigden Lende Guzba, Kondo Engyara Om Jigden Gombola, Chan Salo, Jigden Lama Jetpa, Sumges Dot Babo, Laie Zovol Dodan Sansbes Dot Babo, To be Ganjos Dot Bejo Paranzet Babo, Jigden Sumgin Gombo Chola Chan Salo, Deshe Abame, Skodes Kosan Zimbabo, Deshe Nawan Dayas Vorgen Zimbabo, Chaye Chojin Yeda Jizgon Zilwabo, Chayo Zigin Badmin Number Gen Babo, Dishin Rabir Tenwa Marse Gyobabo, Sharai Gyasbal Dawa Dawuren Zizbabo, Changi Badman Jodo Zanshin Yansbabo, Kawai Dongdare Namgar Tinlel Den Babo, Time O Chamude Zomben Zin Babo, Zizbe O Zizgare Marbegin Babo, Badme Zodare Jane Arwar Ches Babo, Stongi Ringin Dodal Daje Jambabo, Rinje Mangbe Bongba Nizni Gen Babo, Lome Jodara Jade Joshin Jambabo, Reda Bazbe Numa Yumba Gababo, Ninja Dubi Gijin Genai Jangwabo, Tima Mebe Badme Jola Nesbabo, Steve Amosni Badme Navan Jambabo, Sergius Gerai Jola Norveges Babo, Stazure Desvera Sanjamdo and Zimbabo, Dubengen John Zojembaro, Jimbabo, Jonia Zona Mambonye Varasas Babo, Tado Deven Jongne Ganezawabo, Sundaren Zajin Gorjoshe Baston Babo, Lujen Jode Dupon Jole Gyawabo, Segi Kando Dai Shavye Onwabo, Zansbe Nasba Jiye Vembaran Zet Babo, Ngangben Dinja Langjen Texter Sheks Babo, Yonzo Nyevara Sajin Zenba Nyerwabo, Omen Zodai Chuyen Zole Dovabo, Kange Tado Doran Lane Guzbai, Chanra Zizki Wangbo Yela Sem Zijin Zodben Jonde Tajin Salvares Dojena, Denish Kisban Pome Ingyang Rong, Shkewan Deyam Maosh Kewadam Jedo, Jigden Lende Guzba, Konjo Engyo, Taizan Ingram Kaltes Chakpunan Demonokle, Oizan Tusgun Matan, Bostozan Chakpulanokya. Mogol bachik tamasha borte kalte sil shesna chapula sil mashisa diano then dasan yampo sil goshis mama kakchimo okay, so it's better to prostrate if you know the prayer is better to prostrate, you know,
while doing the prayer, if you know it by heart. If you don't know it by heart, then it's okay, you can pray together. Last time, yeah, it's awesome. On jikten gom bolai chan salon jikten lama jetba sumges dot babo la yer zoil do dan sans bes dot babo do be ganjo do be do paranzet babo jikten sumgin gom boy chola chan salo deje abames go des go san zimbabo Deshe na wan tayas vorgen Zimbabwe Chaye chojin yeda jesko Silvabo Chayo zegin badmen number again babo Deshe rabe tenwa marze kyo babo Shara gyas bal dawa taworen zes babo Change badman jodo zanje yans babo Kawai dondere nam kare tingel den babo Jime oja mute zombon zen babo Zizbe ozish yare morbe gen babo Padme zodare chane marvare jes babo Stonge shingin dodal da jejam babo Rinje mambe bomba nizni gen babo Lome jodare jandele jonjen jambabo Reda basbe numayon bagababo Ninja dube gingena jawabo Tima medbe badme cholanes babo Teve angozne badme davdaren jambabo Sergies geran jolan urbetes babo Stazurentes berazan shamdan Zimbabwe Doben genjon zojin parola Zimbabwe Chonye zona mangbo nye wara sans babo Tadol deven jonas gane sevabo Somdaran zajin gajur jobas don babo Lujen chode dupon chole gyalwabo Segi gando dai shaye onwabo Zansbe nasba jivimbar zedbabo Ngamben dinda langjin tekstare sheks babo Yonzo nivar sajins den ba nirwabo Omen sodan joyin zole dawabo Kange dado dora lane guzbai Arjara zizgi wangbo yela Sem zijin zudben jonde dajin Zagwaraz dojena Denish gizban bome ingyanro Shkewan de amon Shkewa dam jid Jigden lende guzba Kundo engyor Ya jo tatene tena nyampo Papa cherezegi stotpa Posto zekan boi nokju Teni vitangina sami memorize chugushesi nok That is the supplication Postot, composed by Guillermo Palmo, and I suggest everyone to try to memorize it. It's something you accumulate a lot of merit just by reciting it. It is a supplication composed by Buddha, somebody who achieved enlightenment in one lifetime, Guillermo Palmo, and for another Buddha, so it's really, really, you accumulate a lot of good merit. Yeah, Jutin Tatinyampo, Ataizubuchi Sirin, Sangamele Zumbo, Yataji, Sangamele Zumbo, Tenika upload Dangi Chukan, but then I know Tiaton Bekanze, Maha Benkanze, Ranza Samunga Teswaha, Zikan Paswale, Tiaton Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samunga Teswaha, Zikan Paswa. We will accumulate 108 times. The mantra of Medicine Buddha for the sake of all sentient beings in general, and in particular for those who are suffering from coronavirus and for their swift recovery. If you have mala, please hold it
at your heart. Changa not the Shin Katon, Zumazan, then E. Shillings and Washington, it's ring finger, Zum structures. Oh, yeah. Do you go in those only such a major been to Yagola chance low. Oh, yeah, now the mantra is Teata Om Bekanze, Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Now, in some traditions, Kashigi, Teneteata, Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha Zirupayali. Some they repeat Bekanze, Bekanze twice, Maha Bekanze twice, but we recite it only once. So the one that I wrote is exactly how I recite it, how my guru recites it, how all my Dharma friends recite it, Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Yeah, 108 times. Oh, Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha. Teata Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ranza Samungate Swaha.
Deodon Begaza Mahabekanzaranza Samangade Soha, 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 Gewande Nyuto Sange Melandu Ginandu Jagamalius, De Salongo Parasho, Simjina Bachini, Panudin, Tajin, Duin Amaliva, Taudon Jomame Parasho, Yata. Oh, teni yu tajik, teni zambuling chish, tasimchin tamchidi peyin okju, teni chirakdo miksal choste coronavirus zumo yonkan, ten nangnyang teni chik matang rani tajik ladasla zumo yonkan, kan yuchuk seyod na derin zanskar pa sum zara zoks teni, tajik teni chushod ne yinokle, teni kani karay su yod na, te tsama zumo gelches teni ngata nubranyang, numolije zumo yon so zara zot tena tenem, ta mimang pujiga kalzenyang rak ju teni, 상매비야 이 멜리좀보 사세노 되는게랑 우리 두준 사세대 대한 백간즈 마음 백간즈 란자 사몬 것에서 하즈 감 샤스 마치나 친 monogale 야죠 so we accumulate this for the sake of all sentient beings and those who are sick with coronavirus and after that we will do the dedication thank you so much Instagram에 upload 좀 무슨 게 굽주 걸고 Sanamadiya damje zebani domne nizbe dana bamje de Shkiga nanje balan jobaye Shedben zolen doa dolvarejo Jambal bawe jedar kemba dan gundo zambo de yang de jende Teda gunge jeso dalo jenge wan deda tamje radongo Chancho simcho rimbo je mashkes banaj ge gyurjik Shkes ba nyamba medbar ya kongne gondo belvarejo Gewan de yesh gewo gon sona yeje zozone Sona yeje le jongwe tambas gonye do barsho yanju ho teni ta tore chespor gu nansla tsishule nansla chikchana teni yang zukshik marara daji samanya botangye chindi miruk marara singir sever chochi tana samyale tsokshik pulde singir sever chochi marara inga danste live mana o teni to ni tori derin pitok upload chen singir sever chochi specha Tigmira, te putik nang teni English na ina tsosla yote noh, te ungi chi upload justin teni nga tang kiran sama daru yut na, tilbu yut na, o teni sama nyapur chotang na dikte nok ju, chotang kan yut na, teni chotang mashis nang ngira wani teni specha nga nyapu sila dikte no hale. Somba sangta,
나서 지슈노 되는 그룹부시 그룹부시 자가노 레드링 상계스 멜레 자가노 쓰리야다 되는 제스 바고 지슈 그룹부시 자가노 되는 지양 사클다베 지슈 숨바상 이족식 되는 말하라 자벨라미 어기롱 두버린 부시 세카살 되는 되는 지슈나이 슈슈마이스카 나메타메트 슈톤 모테 촉스풀 모델 되는 진라 되는 다직 둘이 나슬라 지슈 이족식 싱글시스 조지 당스데 촉시풀나 삼열리 속선함 삭시스페 창매 다산이 안다루 우리 지동했다 저릭 좋아서대 다루드니 쇼크시스나 딕드노 쇼크 마시스나 락바코테 되는 다루 좀좀게 불알라빈 지미라 되는 저 기사만 다시 당체세노 되는 쇼딩이 돈당나 판토스테군 샤딘 부지미라레 So I think that's it and we will do some meditation now. Day after tomorrow is the 10th day of the lunar calendar. Today is the 8th, and the 10th day of the lunar calendar is Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava Day. And usually on that day, and on the 25th, which is Dakini Day, we offer Chok, Ganachakra feast, or blessing feast, prasad, whatever you want to call it. And I think day after tomorrow I will perform this ritual called Jyut, Jyut ritual, the one with the hand drum and the bell. So I will do that day after tomorrow and offer some talk. So anyone, I will upload the talk, using the scripture, I will upload the text today evening. So you can get ready by tomorrow. You can either print it or you can have it ready on a computer or something, so we can pray together. And if you have a hand drum, the big one, you can drum it together with me. But if you can't, then we can just pray together with me, and it will be in the same format that I usually upload. So it'll be available in both English as well as translation. So day after tomorrow, same time. Yeah, now let's do some meditation for 10 minutes and then we can call it a day. Meditation was a big genial. Then it's Deushinbuji, Kanzata, Deushinbuji, Kashiki Dantirupa, Deushinbu met by Janmajika, then it should be with Mitsoshika, focused on Ditatik, in Chestakoji, Chidichin Koram, Special Kurinata, in Ansoshik, Doktorjik, Kurkurjiko Sanok, Jurpele, that take a money concentrate Mayan and intention my use and Tiga today, in not something you're not telling is Zirka Nanjin, Dulas and Timira. In a source of Deushinbuji Kanzadel, Aldo Chunjigino. Kuldo kurkur chunjigindo yamnachi to shin chunjindo tizuchi kyon special and dikanjin chozate tene dunjiga barazatiya. So sit in a cross-legged position as always. Left comes first and then the right on top of the left. Oya tene goma yunma barazatene yunme katoga yespa burchasino. Oya tene shkit pakacham. Straight back and then shoulder open. Spot base burches only. Isupole, chest pitches. Oh, yeah. The nose ninjas a caspachamano. Then goats a big cooks burches, me pitch base burches. So, couts a big base burches. Still catogas the day burches. Uxbook cannon of Wingiscani, and just the wishing becoming nasty seduces. And the rest of the instructions are exactly the same as yesterday. So just keep your eyes half shut, gaze intentionally at the bindu, and breathe equally from your mouth as well as from your nose. Keep your back straight, don't move your body at all, keep your chest open. And try not to blink. 10 minutes. Julie.
gaze intentionally. Your mind will not wander. Even if it does, bring it back and rest your mind on the bindu. Bindu is a small round object that you have to procure so that you can rest your mind on it, you can focus on it. Divishingo zukse stase dugusanokle mingnang stawsana tongse dunatene sembayasana stase dugus mingnole mikbonozuma tene sembayo machamano Divishingo yaman bindu zirkan bidasing zirkan bu Shin kurkur soshin oshan mazam shik. Doa jino kurkur shik. Doa inan digano, shin inan digano. Dumbeka balteneka 60 dugusan astase dugusan. Simbateneka porte. Sembayang ashok. Don't let your mind wander. Be in the present moment. Don't get lost. It takes a few seconds for your mind to start getting lost. Sembayang shesla sakin kashiman guru manokle. Yang shua mazat. Sukspochik magula. Dorjeskil dunga dukse dugmen dugmayan deneskil dukura jukste. Minir chubas.
gaze intentionally at the bindu. Bindu hasta se, devotion hasta se, yukse bayang mashuki. Kana kungis kani uksne nazat. Simba ungal sokoshinole. Devotion bika broshisino. Rest your mind on the bindu. Be in the present moment. Remember these words. It will guide you. Simbayans down If your mind has wandered, bring it back. Yeah, Ju, minutes Ju. 10 minutes, minutes Ju sonsar. 10 minutes on Torian Skerjalin. Oh, yeah. It's a more share Josat. Then in Ausla. Singership should put an oh, Taman pillows of the Demodukle. It's so beautiful outside. Let me show you. Oh, Carson camera. Dually. Sunset. So beautiful. Look at the sky. That's Amale's car, I think. Amale's white car. Niman upse skilla legun dually. Cardon shin kapse dole kardong la khatang dik ta kardong le gyapne tene nudra oh yeah okay so everyone take care of yourself, keep praying, keep meditating, keep studying, keep eating healthy, keep exercising every day, do some yoga, do some body weight workout, do some weightlifting, running, whatever. Be active physically, exercise which is makachin mono, and please abstain from eating meat. Shumsda namazat, some major exercise chugosanoklo yana tarinja walk shkyoda za dul tishkyoda pitok konjumana izukshkit poli konjo jinkaman tuksimata walk shkyoda zat katok shkyoda zat pitok shkyoda zat bangtang zat mana. No, yeah, jatani ganta pet ganta chizo exercise ganta chingi exercise chana magiranole. Yoga joza tani company ko dukse body weight workout mile bine chunge chakya. Don town no chis wachis dona mazat. Tene 20 jux semboshkit pachuse jux. Semboshkit pachuse jux. Tene torianska gelin. I will see you all tomorrow. Tomorrow tene nasla singisi virtut potentiasin some darubura tribugun tarikyoza special ni tene trimpito subixting ni second also assisting ni chagang assisting ni tene upload chintimira. Yeah, I will upload the prayer later on in a few hours, so have it ready for day after tomorrow. We'll offer talk and do jut together, and I will talk about the meaning of jut day after tomorrow. Yeah, Julie Samuel, Julie.